kasagarang lalisan sa mga lain-lain o mga tinuhuan nga mukontras Katoliko kinig yung maong teksto sa Ebanghelyo Matthew 16:13-19. Labi na gining katapusan pag-ingon ni Kristo, ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan. Nga maglalis dayon kinsa man ang tinuod nga tinukod ni Kristo nga simbahan, nga usara man ka simbahan di man duha. Ana, kinsa man gyud nagkupot sa yawi nga wa may duplicate ang yawi, usara man ka kopya. Sige naglalis hangtod nga usahay muratag mapildi ang Katoliko, usahay sad murag mudaog, pero kamo lingi ay mong tupad ing namutuo ka nga membro ka sa tinuod nga simbahan nya unsaon man sad paghimo nga mamembro ta sa tinuod nga simbahan, dili sa pulong lamang, dili sa ngan lamang. Mao na nga doon natay mga Katoliko nga gitawag og nominal Catholics, kanang sangan ra ba Katoliko pero dili sa buhat. Ang gustos Ginoo ang buhat gyud og ang pulong og ang ngan magkuyog. Kung buhat ra sad wa sa kamuangkon ngan di gyapon sakto, pero naa gid nang buhat og ang ngalan porting ninduta, di ba? Nya ganahan mong mubuhat sa gibuhat ni San Pedro. Hoy. Unsa may gibuhat ni San Pedro? Unsa may yang gibuhat? Iyang gibiyaan ang iyang pamilya, iyang asawa, iyang gibiyaan kay nisunod siya ni Jesus. Unsa man andam na mong mubiya sa inyong pamilya? Mga buangon kita tanan magsige tag-ampos Ginoo, pero attach kita sa atong pamilya, attach kita sa atong mga tao nga gimahal. Ang hinungdan nganong si San Pedro ug ang mga santos hangtod karon, ang mga taong santoson o kinabuhi mubiya gyud sa tanan para mosunod ni Jesus, kay matod pa diri sa atong tubag sa Salmo. Sa may tubag nato sa Salmo, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Kung mosunod tas Ginoo, dili ta niya sige hagsugo, iya tang bantayan. Gitawag siya the good shepherd. Kay kining atong Salmo responsorio, Salmo 23 mani ang gikompos ni King David man kuno ang nagkompos ani, o mauni ang iyang gibarugan ni Hari David. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Pero kung ang ato ganing higugmaon tao o butang, sama anang kwarta, sama anang anak, bana, asawa, ginikanan, balay, yuta, armas, mga alahas, mga gadgets, kung mauna gainay atong higugmaon unya isipon na nato nga atong manluluwas, maratol ta. Nganoan sa madugay sa madali hadlokon magyud kaana nga mawa na siya kanang good health pananglitan kaning atong kamaiglawas. Ako sa una mga 30-40 anyos feel kay nako nga healthy kay ko, pero karon na akong hawak sakit na, akong tuhod sakit na, anay panagana na magani kog naog anang hagdanan, labi nagway kagunitan, mangita kog gunitanan, kay mukalit magpilo akong tuhod. Makarilit ana ang mga 60 pataas na magani uban 40 pay edad galisod nagtikang sa hagdanan, di ba? Ana magani jud koy kaila nga nag-dialysis na nga 8 anyos pa lang. Ana kini nga tong health ba
Kana sang imong dungog, kanang imong kwarta, kanang imong balay, oy, mulinog lang, mulandslide lang, nya bakilid inyong balay, mukuyog na nga tusyota, wa na na. Di ba? Kanang imong bana, na maatrak lang nagsilingan, wa na, asa pagkaulion ana. Di ba? Kanang imong asawa, na maglagot na nimo, ato na magsigig kuyog sa pari. Lagi. Kaya ang pari, di man, may mangmugang ang pari. Kuan man, may mangmuatiman, Diyos nun man, na asawa, yawanon, ambana, yawanon man, na ato na magsigig kanunay simbahan. Kanang imong anak, na makauyab lang na, asa pa na muulig sa'yo, din amagay na mo tahod ni mo. Di ba? Kanang imong trabaho, kay kuan kunuhay kay ka, taas kay kagranggo, tanawag masira ng inyong kompanya. Di ba? Kabuang yung pangapkap, asa ka. Labaw na ginang tigpautang, ganang tigpautang, niya mo kunoy imong manluluwas, nga pautangon ka, kaya na kay problema, tanawa inig siningilay. Di ba? Hasta pari, maapil pag pangapkap, padir, tabangi kog bayad ani akong utang. Kuwa mo'y mga batasan, mo pa'y wa mo'y hughog, kulikta diri, ako pa'y inyong pangayuag bayad sa utang. Niya mura rabag unsay gibayran ang interes. Muutang og 40,000 ang bayronon ighuman sa pila ka tuig, tag 90, tag 100,000 na, dako pa sa principal nga giutang. Ang apil masan mo ana nya, ako ra bay paapilog bayad, kadaghan diyang gasuwat, naasay mag-takes nako inana. Nga naman makaluwas pa na dili oy, makaimpas, makatiwas. Ay kinsa may atog yung lauman ang Ginoo. Ug unsa may gibuhat ni San Pedro sa dihang nilaom siya sa Ginoo, matud pas unang pagbasa naghangyo siya sa mga pangulo, kay siya pangulo man sad, ingon siya, saksi ako sa mga kasakit ni Kristo, pasabot andam tang magantos sama ni Kristo. Ikaduha, naghangyo ko ninyo nga bantayan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan kaninyo, atiman na sila dili tungod kay gipugos kamo, kung dili sa inyong kabubuton inyo silang alagaran. Oh, dili gipugos. Ako wa jud ko mapugos dinhi sa San Vicente Ferrer. Unsay tan-aw ninyo nako? Napugos ko o wa? Hinay mong tubag. Napugos ko wa? Na siya. Nya ingon siya, pagtrabaho kamo dili tungod lamang sa suhol, kundi dili tungod sa tinguha, sa pag-atiman o pag-alagad gayod. Muna, nagtrabaho ko wa? Mga sip-sip mo. Ayaw paghari-hari kanila, ayaw paghari-hari sa mga taong gipiyal kaninyo, kundi dili ipakita kanila ang maayong panigingnan. Nagpakita ba kung maayong panigingnan o dautan? Nya mosunod mo sa akong panigingnan. Nya kay sige man kog palit og slot kada semana, mo palitan mo slot kada semana. Ato na gayabag ng tubag. Oy, kada semana ko mo palit og slot. Hinaot unta nga inyo nang sundon. Yung kamay magkapadir kay naman kay income kada semana, kada ni mudupa na madayoy kwarta income. Di ba mas kumuingon ninyo nga kada semana sunda ginang dako nga paliton, pila ra man ang 500,000? 500,000 ay lang to, 500,000 kay investment man ang 500,000. Pila ra man ang 500 pesos? Pila ra man ang 200 pesos? 500 pesos atong SBF dag. 500 pesos. Tibuok ninyong pamilya magtipon, ing kapadir ugwa kay bugas. Ugwa kay bugas ba kada adlaw, makaingon jud ka nga ang 500 pesos murag 5 million. No. Tinoo dili. Basta wa kay bugas. Kanang 500 pesos mura na nag 5 million. Isa pa dir ugwa na jud kay bugas, wa na kagani ikapalit og tambal, wa na kay ika paeskwela sa imong anak,
kanang 200 pesos nga mao'y kantidad anang atong special slot nga DCHN, mura na nag 200,000 pesos ang balyo. Pero dili din mo pwede i-give up ang 5 million. Dili di ay pwede i-give up ang 200,000. Pwede ra gyud. Ingkaw niya pa der, mamatay Miss Gutom. Suway ba? Ngano man tong byuda nga ang iyang igpapalit og pagkaon atong adlaw, gihug man niya tanan ngadto sa kolekta, wa naman siya ikapalit. Namatay dito siya. Wa sa kukibaw. Pero doon ay byuda nga equivalent niya nga si Elias man siguro to, nga na propitas Ginoo, iyang gihatagan sa iyang harina o sa iyang lana nga tiwasono na kaayo para na lang gito niya o sa iyang anak adtong adlawa. Nya niingon si propeta Elias, tagai lang ko kay gigutom ko. Paghatag niya sa pan o pagluto niya ba sa harina o gamit niyang lana nga katapusan na lang gitong harina niya, usa ka tuig nga wa gyoy hubas-hubas ang iyang sudlanan sa harina o sudlanan sa lana. Ngano man kay magbalantay na gay ang Ginoo nato, kun adto na nato isentro paghatag sa Ginoo ang tanan nga niya nato, iyatang hatagan sa tanan sad na atong gikinahanglan. Mo nang ingon, seek first the kingdom of God. Unsay sumpay? Sige, lingya imong tupad be. Lingya. Ing na-convince ka ng gisulting father. Ing na gano'n. Nya, mingon gini siya, na-convince yung ko, kay mau magina ang tinuod. Ing na kada simana na ta mo palit og slot. Anak, di ba? Aron mahuma na ni atong kumbinto. Kining mga slot nato, kining project nato dinhi sa simbahan, usa lang ni kapagpakita nga nakighiusa ta sa authority ni San Pedro. Atong gilig-on ang simbahan, pinaagi sa lig-on natong paghigugmaay, lig-on nga paghinatagay, lig-on nga pag-alagaray. Kada ninyo palit og slot, nag-alagad mo sa simbahan. Ako sad nga extension sa authority sa lingkuranan sa Santo Papa nga gipaambit ngadto sa mga obispo ug nga rin ako isipari, ako sang gipaningkamutan nga ang tanang grasya nga ihatag sa Ginoo sa akong pagkapari, ako sang magamit nganhi sa pag-alagad natong tanan. Mao na nga ingon ani ang nahitabo sa atong parokya o sa ato dinhing pangalagad. Dili ni perfect ang akong gibuhat, dako pa kay ni kuwang, layo rasad kayo ni ikumparar sa laing mga kaparian nga duna say kasing-kasing nga liwat ng ningkamot nga maliwat ni San Pedro. Pero kung mauna ni ang best nga akong ikapakita, igo na kay maunay hinungdan nganong si San Pedro nahimong bato, kay ang Petros rock man ang meaning nahimo siyang bato, kay ang iyang kaugalingon gihatag niya ngadto sa Ginoo ug nagpakamatay pod siya para ni Kristo. Katapusang lingi sa imong tupad ing na magpakamatay ka para aning atong parokya, ing na kanon niya musanong gani ing na congratulations. Sige, manindog na ta katong gustong magpakamatay para simbahan.